tali tonu ai pe a e whaamalu. Tu ile o ngā totonu, o sia ua fio anga, o asanga le la lele o whaasa lele anga. E oli oli la ula toa sanga la upele, o whea lava te malangai, ele lilo lava oe i la uva ai. O nai o umo o mo o ngā, ya umi pea o le ola, ya o ngā iso ule o mo o ia so uma. Solo le mai moanga, I utale a fio anga, le lasi o manga mai e fai le o monto o manga. Tua aua fa a pe a sumu, tu I ve ta ua uma, ta ilo fa I e ufira te I totonu e tena. Waiai fo I ona pao pao, te alo se I e ta whao, e hasi o le mata o le vai awa e whaisi mamao. Wha amari e ina lohu loto, ma ia e wha ai te te, o ngā umutile na awa e whaisi loloto. Oli oli la ula toa sanga la upele, o whea lava te malangai, ele lilo lava oe I la uva ai. O nai o umo o mo o ngā, ya umi pea o le ola, ya o ngā iso ule o mo o ia so uma. Le komiti o tina, e tu I ta whara, e api ai o taia I ina mo leo leo ngā. E saro pisa pisa, e a I whaamalu, awa e mamalu pule na asi o unu. Oli oli la ula toa sanga la upele, o whea lava te malangai, ele lilo lava oe I la uva ai. O nai o umo o mo o ngā, ya umi pea o le ola, ya o ngā iso ule o mo o ia so uma. Oli oli la ula toa sanga la upele, o whea lava te malangai, ele lilo lava oe I la uva ai. O nai o umo o mo o ngā, ya umi pea. Ia whawhataire neto la whiawhi wa tātou o na whelua I le whiawhia ma le Manuia. Ia whawhatai fo I le mafuta mai. Whawhatai tele fo I le lofa ma le anga le leo le atua wa ia tātai mai lautua soifua ma su matu le iola vai vai. Ia le ni wa tātou whelua I lungo le ea. Siwa whonga o le tai au Full Radio Samoa. Ia wau nei o Fagalilo Samuelu Alopopo Tuavao Matafeo. Olo maa ua se elua whatasi ma le awhionga le whatonu. Tuila e pa whaafetai sua, olo ia ona whaafoina o le tātou porkala mere nei tō la whiawhi. Whatalau whātua foi au nā lea tua o mawhai o na mafuta mai, o pāanga māsani, ia o pāanga e pele fo I te tonu o lo tātou ni loto. Ia ai mai se foi o pāanga o lo whaiwhai mai ma māsani, I le mai mo mai I le tātou porkala me whātulanga ina, pei ona māsani ia aso wharaide taitasi. Vi ia pe lava le lofa mareanga le leo le tua wa ia whai o mea umalava.
le nei ua tātou o nau lia mai ai i le nei tuaso. A o le nei taimi, ia o Samoa ia ua peila va o le la au e tele o na tau le mawhai fo e nau ili po le alea ai matu o le alea e le titi. Ona ua mai au na whaata o tolia matu whaavai mau malo i le alofa ma le anga le lei. O lau pule e ta oto to pe lava i o maota maulawa. A o le nei tu la ia o le si e whafonga o le tai au 4 Radio Samoa i lana masani i afi o osa wharai le taitasi e whiliwhilia oe e le tua. Tauru si le ola ma le malo si le nai tu. Whawhtai ai i le vi inga le tua o mawhai o na tātou o na maua i le nei tu la fiafi e hafua mai le tausinga alofa i le nganga pa ia. Ia whapena o na iei pea o na mana i ate o tau umalava o au whawhenga i whi au mangaruenga whātulanga ino le nei yaso o nise whai ua mapu ma malo lo mai whi au mangaruenga ia o wai whale i le alofa ma le anga le leo le tua whi malanga ina fo i le ala sami e ama le lau ele ia vi ia le alofa ma le anga le lei. E le mawhai o na whaangalo ina i pea le alofa tu noa o le tua i ate oe mau a wā le nei ua pale mai i le nei tu la ia e ui lava i na whawhitai ia i ma whalawe lawe ma puapua ngā ia e le mawhai o na whatamala lo tātou ta ma o le temile nei usi mai o lau whawhonga whiri o e le tua o le pokalame Vala'auina le si whawhonga o le tai a 4 Radio Samoa a o le taimile nei o le pesele nei ua saunia mo o tau umalava e whaafeloa i atua i le tātou pokalame i lo maota malo lawa malo nuu malo lada whanga oka la ohane mai le si whawhonga o le 5 star usi maia o lau whawhonga. Pose masi que mai piti pasi na sapasui Oni tamato malipi Apa lava uatonu Uatonu lau pinangalo tapa ai poipo Avane ile malo Ele anga ole tatua Etele ai ole ti akolo pe Bausa pepe Ole pepe ole po Ia whamalo lava le 5 star le pese oka la hani ma nei o upore nei pese le longo iai ia e o ngā foi fatu ai foi o langona ia ai mai se o aso whape nei i le Vala'auina o vai aso mangaruenga te tasi. E le mawhai foi la o na ngalo ia te mātou i alo ma whanau o le atunuu ua Vala'auina o la tau wa awa onga e mai ia o ngā umalava sa la tau o na onga atuai ia whawhtai malo lava le tawivi ia o le whiri ngā lava ia e mauai lava le sini ma le manuia o le tau mawhai ma le o la ati nae. Ia o le taimile nei ia e mana tua e fo i aso whape nei mo anniversary ia o aso pito i sili nei tā ua i le tele o tangata
ia i to tono o ainga. Ai mai se fo i o le whanau, ia e fia fo i whaamana tuina aso o le tina maritama wa talu o telo o tausanga o na nonofo le mawhae poipo. Ia wa awaso fo i whapenile o na whapoiponga. E ao ngā fo i lea i aso o ngā ruenga, ia o e kālesia, ia o lea fo i se matawhai oima se matatalo e ngā lui ai, ia e whapena lava le fia lava o le nganga, e Matawina pe lava o tau i aso whapena. Ia wa fo i le tato mawhutanga e whawhiawhianga le nei tau wa fiafi. Ia, a whaila wa atoa le sekone, po le minute, po le a lava le taimi o lau anniversary. Ia wha Manuia tu lava ia te oile nei tu la. Ia alofangia pe lava i le tua tau ave pe lava. E iwi lava ina mamawhale a venga o le ti ngā marwhainga tā. Ia ai mana tua fo i tātou. E tele lava tautonga. O lesi tautonga i se i o le oti. Ia o lesi tautonga le whatoa a mata nei. Ia a whaifu i lau tau tautonga. Whamore mole ia whai ma whai wha umi. Ai awa so ona whai au tau tautonga ma whai wha popo. Ia wa mea fore na ia e tele e fo i le pisa o. Ia e le mawai o le fia. Ia ai so ia pau lava o lau whiriwhilinga. Ia pau fo i lava o le mea o iai le tau ma whai. Ia e le se mea o la e ti ngā ai. Ai o le taimile nei. Ia o le taimile toi Vala'auina ia ma toi sa mai ai. Ia e wha manatu ai fo i asu whapenei ia. Whapera o lau anniversary nei ia usi mai o lau whaafonga i le pesene nei ua saunia mo o tau. Usi mai o lau whaafonga.
Ua 5 minuta te ainele tula e se fulu i le afiafi o le po le asfareile ia whamalo lava le mafuta mai le tato prokalame whaatulanga ina o le nei tula afiafi. Ia o le teimile nei se whawhiroa i la ititi atu lava i a tato paanga o mawhai o le mafuta mai le nei tula le whare tua soli ulale. Talafi Pastor Fagalilo Samuelu Alopopo Tuavao Matafeo malo le whaamalosi. Ia malo ata whai for Sam ia se o nephew mai Samoa. Ia malo lava i lau sunga le whawhengainga. Ia malo le whamalosi. Ia ma nei ane mo sika koso le povi sale. Ia vai lesu kalaki. Vai lesu kalaki. Puava ale fosio. So fua Manuia lau sunga Pastor Fagalilo Samuelu Alopopo Tuavao Matafeo Manuia le porkalame ma nei ane mo sika whawtai tele lava. Seo pepe Tuavao. Talo falava i lau sunga Pastor. Ia ta lofa fo ma lo lava le soi fua maua. Ia alofa te leatu moto umalawa i Savai. I for Sam, ia malo i Tuavao. Hi Pastor Matafeo, God bless you. Ia God bless you too, Auntie. Malo lava. Rolangi koko o tole. Malo lava. Isa o sauta maloa. Manuia le au nanga mai Melbourne. Ia malo lava uso. Ia malo lava le malo si mai le tato porkalame. Ia vi ira lofa mareanga le leo le tua. O le taimile nei wo o mai le tatu wasia singa i au whaarupenga. I nai whaife au o le tatofia le tua la tofeoi i le laulauina o le upu. I lea whatawhaitaulanga ma lea whatawhaitaulanga. O le whaamalo si au mo tātou le nei tū la fiafi. O le upu te tonu i a kolose. I le matau po tolu whai po se furu ma le lua e whai mai. O le nei i a ofu o tau i le alofa moti vale. Ma le anga le lei. Ma le loto maulalo, ma le anga malu, ma le onosai, wha pei o ua filifilia e le atua, o ua paia, ma ua alofaina. Ia iati o tau le wha palipale, ono sai puapua ngā mawhaingta. O lo o tau Vala'auina, e le I whaingo fie, e o mai lava e le taimira nei. Le ise tase muli atu ia Yesu malona fina ngalo e whaingo fie. So se ala lava e whainga tā lava. Ai o le mau tutua si whafonga o le tai a for Radio Samoa. Ia iati o tau le wha pale. Iati o tau le anga malu. Ia iati o tau le anga le lei. Ia iati o tau le wheano whani. A wheano whani fo ile nofo au ona. E wheano whani uma fo ile to tele. Ai ola mātou ni te talo. I le atua ina ia whawa i atu pe lava o le Manuia ma le malosi. E mana tua e foi whare tua o loo whautua ina o le ngāruenga. Ma lo lava le ngārulue. Ia o le teimile nei. E hei vo le teimile tua i laro le api ma le peni. Ia whasa o loto mailo ma fau. Wa nāti tāpena pena fo I mo le launga mo le asa. Ia na ilon manatu whapea. Ia, sa mai ai le pese ua saunia ma o tau. Ai iati o tau le Manuia o le tua. O le siva whale nganga I le pese le nei ua saunia ma o tau. Ia, sa mai a usi mai ala whafonga. Samoa, Alopopo. O le di inga I le tua. I mea o kitsa lunga. Se ale mea tele se e mai ai o Yesu le au fia poto mai tatou si ile fa petai mua le vina ya Yesu lo tatou matai awa o ia ua mapuai le fata sinale nei ua pai tatou ese e mai la usiba le matamo fie lato Vala'auina wasuia nei ole olanga wasiba nei faale ananga wa o
Le matamofi e lato o Vala'auina Wasuia nei ole olanga Uasiva nei faale anganga Wa o fia Yesu ilana fa'aulatanga Wa o fia Yesu ilana fa'aulatanga Se maila usiba Le matamofi e lato Wa Vala'auina Wasuia nei ole olanga Uasiva nei faale anganga Wa o fia Yesu ilana fa'aulatanga Mama ese maila usiba Le matamofi e lato Wa Vala'auina Wasuia nei ole olanga Uasiva nei faale anganga Wa o fia Yesu ilana fa'aulatanga Yesu ilana fa'aulatanga Wa o fia Yesu ilana fa'aulatanga Ia malo lava le sa whaftai lava mana ia le matango fia de musika wa tātou whanangolongo de neto la fiafi. Ia whaftai malo lava siau nofo. Ia tautolo. Welcome Bios by back, Frontier Pastor. 100 megabit business internet can help get your plans on track, even in challenging times. Our 100% fiber optic o le taimire nei, ia e whāwāwina pēra tātou prokolami. Ele umi fōso tātou taimire nei tū la fiafi. A ia mana tua le aso sā nei, ia o le aso sā o tamā, ia e whāwāwina e fō i le tātou sauni ngā lotu. Ia e iei fōi se mori mau, ia mō aso tāu o tamā. Ia ele ngata i lea, ai fo se request mo oi lava mo si o tamā le nei aso, ia e whapena ona e Vala'au mai, ia pe komeni mai, ia ona tāina atu lea, au le taimile nei, o le tātou nei whasolonga atu lea, ia se i whasolo solo atu le tātou audience, ia o le taimine o le au mafuta. E matau lia ia taimi e alu anu fo i lava le tātou talatala noa, ia ngalo i tātou, ai awane ngalo ia te tātou e mana tua pia lava i taimi uma lava o tau ia mātou taro sanga matatalo. Ana lei o tau i le mawhai e mātou o na ngara lua tunungole o ne au penga ta whai langi. O leala lea e Vala'au atua i le lofa mareanga le lei o le kua whawhitai tere lava. Le audience. O le eile mata upu le whapea e whai upo o ta o te tau na tuse e peru fumala tasi whai upu mua e whapea. A o le whaatua o le whaanangolango lea i mea wha moi iai. O le mauti noa lea o mea e le o vaaia. O le
o le tūru nā o le whātua tua o loa ai. So se tasi fui lava i te tono no ainga po se whia ngainga ro e ia. Ia mana tua e ngā lue uma lava mea o ma te tono lava o le whātua tua. Ia wā te tono i o lo tātou nino. Ia pei lava no tō whira whia. Ia i uma lava whālo ngona malangone te tono ia te tātou. Ai o aso whapene. E ta tala mai ai o lo tātou loto ato ato. E lea o ngā o no tātou tāo fiofi ma mau mau o lo tātou. Ia ai mate haine lava te tonu ia te tātou ma le whaongaina. Ia o nolo iai le tātou Vala'au mai i lungo le lenga. Le leina, ia, excuse the language, ia o le ala lea. Ia o lea whaatalofa tuai le tātou telefoni tusa ma le Vala'au mai. Ia tālofa lava i lungo ea o Samuelu nei. Ia o ailo suafa sauno mai. Ia tālofa lava. Seu, sauno mai. Ia, seu le runga le ka pa pole ana ka pole. Ia o pele o pana se o ta. Pele o pa de vida sa sa ta si ia atmal. Ia no pa pole o pa ana ta. Ya no pa ante. Ta pana ya. O. Ia malo whawhitai tere lava talo whai. Ia. Ia, se pese mulmana o... Lalo le mango? Lalo le a? Lalo le mango. Ok. Lalo le mango, ia. Ia. Whaftai tele seu, io e le mwhai ana uma le ngang whaftai, ia tu son mea rofa la sao tama, ia se lauta la whaftai tele lava. Ia. Ia, whaftai tele lava. Ia. 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 Ia, whaftai, ia, Manuia to foile tua. Ia, so i fua ia. Ia. Ia re nā, ia whaftai tere lava le Vala'au mai, ia o teimile nei, ia o la se inga lue le tātou IT, le tau sa ili atu o le pesena mori mana o mai le tua whine. E le mawhai o na whaangalarina ia te tātou aso whapene, ai mai se lava pe ato e te pātau la i mātua, ai mai se lava ta mai aso whapene. E le mawhai e le tamaititi o na ola whapea na o le tū e tasi o lo tina po le tamai o la ile ai e ola le tamaititi vaenga umala velu o le tū o le tamā ma le tū o le tina. O ala nei lua e fausi ai le o langa o le tamaititi. Ai loa le tamaititi o na alofa i vaenga nei e lua le tū o tina ma le tū o le tamā. E le mawhai e le mawhai o na mapewa re vai o le tamaititi i lana sa vali to tonu o lona ainga. A e maise o fafo o lona ainga. E sa vali fo ina te iloa sa vali le tautua. E mawhai fo ina ia tautare le ngana whaalualo. E moni lava i tau memu upu le tele o temi. Ai o te whai atu. E si la fia o metangata le ainga te sauai. Ona o le regress le ta hua tele o le ala lea. Se i tā mo tuai le pese le whapeo na Vala'au mai tua whine aseo. Ia o na whawawina atu leo le tātou polokalame. Lalo o le mango. Ia ai o si mai o lau whaafonga ia Manuia le whaafonga anga.
Ia malo lava lalo le mango, ia malo manei o porpese whaafutai tele lava, ia tu sai fo I male whātangi ula le tina ua fo I le aso o le tamā. Ia awana ingalo, ai e fo I se o request pe ona tau matu, ia Vala'au mai, I ona tau mawhai lea e wha taunu inatu o lau Vala'au mai. Ia mana tua o le temire nei lau atu tato whasara launga I le tūpā lea o le audience. O to umalawa lo mwhai na mafuta mai tato por kalamere nei tu la fiafi ia e mawhai lava o na tato sa whatasi ia whaftai atu fo I vi ia le tua se o tina mai I papasa taua o lo o mai mo mai whatanga le Matafeo ia whaftai ia hello mom ia malo lava le soe fua Manuia ia wau ngane me uma wa mawhai na tato wheloa I lunga o le ea I le nei lava I tu la. Aure audience ia o aso nei lo ai mo whai a wā matua I ma ai a o le mawhawhau. Ma rewo o mai aso tamā. O le ala lea. Ia usi mai o lau tō whawhonga audience. Ia o le pesele nei wa sau nia mo o tau. Usi mai o lau whawhonga. Sia ufana we beila ba utingau na ole feo ai solo la bole ai ma tu ipala feo se vai wa buka ole ai nga umai le o ise umuka sau le la ba male loko kinga uma male fia faya ba a fai me ai o que le ai kuria o que asumai ile mama ole ala o que fio era o que le no pega que aka I mai I fale duru lo ka ulu Ua ku fo I nga ulu Ai umakano fa I fa apea ufia Ua ku funge mapiuki Se suma O sini ya ona fa uma O so uma I fula fula I lo fa aku I le umukuka E tau choma Se nga ele o abu se polonga Sau loa ka fa kofa Umalo ufia fa iava Marie mai o sunga ole ko mulenga ole a o foi kwa mala o kala lenga e fai I lo kama ele ku pusa I ma fai ava sa o ka silava male fa ama on ya va ve ai o woki na ole o ma o mai ai uma me ai ele o o se ai suha vai se suma o sini ona fa uma o solo poco ma waluma Koe o vai fo I male suka E tau chonga Se nga ele o au se polonga Sau lua ka wha kofa Umalo ufia whai ava Se suma O sini ona wha uma O solo poko ma waluma Koe o vai fo I male suka E tau chonga Se nga ele o au se polonga Sau lua ka wha kofa Umalo ufia whai ava Se suma O sini ona wha uma O solo poko ma waluma Koe o vai fo I male Kai ke alofa I lau whangau E ke le whai mai e ke ngau Aua o le alofa mongi ngalo ai kinga E le umale fia whai ava Wa e lau le puka leo I se o mukuka O e ngā mafu ai O lo ufia le lenga e whai mai E whai taria o e ma whai mea ai Lau mea ai wa e le gofu mai E oso e fia su vai Ma le lilo I mga
Le ka malo lea ua I ka fio foi I kua E kau konga Lea e kau I le oki O alama kinga e ke kausi ma le wha maongi Ua e foi mai la wasunga vai ma o fōlinga wha pea mai Ua e ai u wha pea lava o ele I kuinga sau mea ai Ai ngā mua lava ku e se o ka lolu au ma le pari pupi E whai ai lau kau singa Au funge e ai ma le pusi Ua owi loa inga lava olo ule anga I le le ai o se maumanga Nga ole usu I uka po I mai ua lama se avenga oka Oi kalo pae po ai le maumanga lenga e mimika mai ai Ole ala lenga olo mai fula kamo vale ke le koe soa ai Awe Oi se malapanga ea Le ka malo lea ua I ka fio foi I kua E kau konga Lea e kau I le oki O alama kinga e ke kausi ma le wha maongi Suafa pepe, ole a e ngopo ai Kausi loka kong ainga, ele o oe se ai suavai Hangi sau, tau masia mea Na wau kala lava ele umolo umalea E sili oe, ia ilo manganga E sili lo fai a vai le kele o kama Hangi sau Pau masia mea Na wau kala lava ele umolo umalea E sili oe Ia ilo nganga E sili lo fai a vai le kele o kama Ia malo, whawhtai tere lava re pese wa tātou whaanongo i re nei tō la whiawhi. I o re pese re nā mo o tau le pāanga mālie. O re siwa whonga o re tai au whau. Ia re nāra wa tō whawhonga ia whaia wā. Ia nāra a hui atu le ulare tō ina ia te o e whaaswafa o ia pepe. Ia ono sa I la ia. Ia toi whaile a inga ia lo whaatali mai lo matua. Ia o re taimile nei, ia wa mai atu le nā vaenga o re tātou nei whawhia whianga. Ia o le aso so o mai nei ma le tū o le tū pā o le tūpulanga a sā moa I ona po nei. O le whautuanga le te whapea po le Pacific mai pala le maa ai le pala le tala. O la le winga pēr tātou wa ai I le loto o la le upu. O lona winga, e pala le maa, ai le mawhai o na pala le whautuanga o le alofa mai le tina marita māmo oe. E tu mau pia lava whautuanga o le alofa. Aua ne tātou o na whata mala I upo e au mai e lo tātou ta mā, ma lo tātou tina I a te tātou. Tātou li liu upu nei I le tū e mau ai o le fia marato e tangtanga I atu I le mamau. O lo tātou o lo tupu ai. O nā laifa mai atu spa ia ma nino lava. Tasi ale mea tātou te sā ili ai. O le mā lo o le tua. Tupulanga sā moa. Alo maia. Tau ma whai. E whainga tāpe o na tātou o na tā watu I le temi o sola.
Tātou te sava vali lava i le ti ngā mariwhanga tāo leo langa. Ai le whatamala i le tua i a te oe ma. God loves you so much. He does not just give you what you ask for, but he gives you what you really, really need. A Savior, Jesus Christ. Le pese ua whai mai mo o tole nei tu la. Pala le maa, ai le pala le tala. Tupulanga Samoa, usi maia o lau whaafonga. I au tau Manuia. Ia malo whawhtai tele lava. Ia, vi ia la lofa mareanga le leo le tua le neitu la. Ia whawhtai wha malo tu fo i le au tato au mafuta le neitu la.
Ia malo lava re whātasi mai, whāwhitai tele lava. Ia o re vāinga re ne wo o mai ere tātou whawhiawhianga re netu la o aso whānau. Manatua i aso whānau lava o le nei masina. E toi whamanatu fo i le aso o le o mua. Ai o le teimire nei, ia whamanuia atu le tua ia te o tau lava i aso whānau o le nei aso. Whawhitai ma vi i ai o lona alofa ma le anga le lei. O le ase mea alofa le atua mo oile nei aso. I le aso whanau. E maua mai le tonu le tusi o Filipi e le mata upe tolu whai upo se fulu o te whaita wina le ngana whaperitania e whapea. All I want is to know Christ and the power of his rising from the dead. I want to share in Christ's suffering and become like him in his death. Nā le wingo le upo whai mai his gift o lana mea lofa le nā mo oe. Whapei fo i o na ngana i o Paulo, o lau fo i le ngana. O lo waso whanau le nei aso, ia o lo o whaavae i le tua. Ave i le tua aso umalava o lo na yola. Vi ia i lo na alofa maluna anga le lei. Look what Jesus did for you. He died for you, and he gave himself for you. Accept him. That's the best gift of all time. Ia o re taimire nei, o si mai o lautou whaafonga i le pese o saunia mo o tau. Ia manuia le whamanatuina alo wasa soifua. Alo maia, i le pese o saunia. Holy
seia ina ne ilelea O te tangi le tangalanga tila Ua whaapulo o le tua lima Ua whaamalo le tua le whai a le whaiva Aleluia, amene Te tau vivi i ma whaane ne Aleluia, amene I le atua siri siri ese O te tangi le tangalanga tila Ua whaapulo o le tua lima Ua whaamalo le tua le whai a le whaiva Aleluia, amene Te tau vivi i ma whaane ne Aleluia, amene I le atua siri siri ese Tala Falava, Tala mai lau whanua, o Tala Tamua. Fitu awhita ngata le ai ainga o le atoe nofo I whale, o le whamasinonga sili ma le whaai unga, o le ripoti o le coronavirus, o Iuni aso se fulu ma le iwa, wa whailua e kovana le Vala'auina o pupuni fōlinga, o le Samaria anga le lei, o le swinga o le vainga I le soifua maloloina, o le pasene o ngā ruenga, ua tasi ono, tesi ma le tolu. O le talafia fia lea ua amata nei ona toe whaatino, e Vala'auina e tangata le toe tuina ato o I lātou I te tonu o ngā luenga atua I mawhale e toe nono fuai. Talu mai le whamai wa Matawina pea le whatateleina o lea fuai no mera. Na tā ua e me restuini e whapea o e matatua wana nofo I awala o le aso tofi na pasi ai o le whatangi ula e le tumalo lea na tuina atu te tonu o lana whanotanga. I lalo le nei maali lienga o le ai o le angafa lea ma le moenga e whaia I lātou e ono afe I le masina e se fulu. Ai fitu se lau o moenga e toi whaapopo atu I le masina se fulu ma le valu. O nei mea umalava na whaamoimoina mai te tonu I lalo o le pūlenga atoa o le soifua malaloina ma le vaingalau tele. O le tupe atoa e tolu se lau miliona e whaunga mo le whaamoimoe e sili atu lea I le 5 o tausanga. O le saunoanga le lipule ia Mark Thomas e whapea o le toe fotua I o le soifua malaloina o le toe a Matafeo lea o le ola tinae e tatau o na whaia e te tonu o le ai o Los Angeles. O le whamasinonga sili ma le whai unga ua whaale au ngā ina le whamasinonga tele le manatu au tua le President Trump e whaasanga lea I a taka I tonu lava o Amerika e ono limas fumane afi o tamaiti o lono nofo I lalo o le pūlenga whaane tō la whano. O le taimile nei ua whaawawina pēr o awa onga mangaruenga mo I lātou. O tamaiti nei na au mai lalo le nofo inga le President Obama. Ona o le lumana I pui pui ai ma whaitauli sa whawhengai mai lātou I taimi sai ai I lātou I o lātou watu noo. Na tu sia lai te tonu whapea Chief Justice e John Rappia te whapea na whaasila te toa lava le whaamasinonga sili le mata upule nei o le whaalewelave e ese le ala na tu sia ai e le whale paipae ma le pūlenga o le nei te te. O le mana oina ia toe ti poti o tamaiti umalava nei e ono se lau 5 fuluafe I o lātou watu noo a e whaatama ia le porkalame o le taka. O le nei porkalame watale o le au ngā te tonu ia Amerika ai maise lava le bava ai te tonu o le tama o a inga. E te tonu o kolisi a to atua wa telefo tamaiti ua ngā o nā onga le nei wana to tau sia te tonu o le malo ma whenga ngai noo malala whanga e pei o na lato o na mau wai. O le aso whareine nei na tau au hina atu ai e le soifua maloloina le matanga luenga o puipuinga mai I whama I le tūlanga ua o iai le coronavirus I te tonu o Los Angeles. Tasi le awhi whāse lau se funu ma le wha o ngā se fau. Tolu se fonu ma le walu o e ua maari leu, o le nei whai numero ua vea lea ma pasene tupua e pea I aso o sau. Mai lava I le nei ripoti ua atoa I le fetu se funu ma le iwa awhi ono se lau, ma le iwa o e ua awhia. Le au whai o e ua maari leu ua toru awhi ma le ono se fonu ma le tolu.
O le reporti mai a Mary Strini e whapea o le tūlanga lea ua toi whapapula mai ai i le fōlinga i le toi la sanga i le lua o whamai le nei ua o mai ai i le vaitau nei. Na saunoa foi Dr. Farah e whapea ia toi whaopopo le whamatalanga ia a fia umare to o tele o le atanu i le tausia ina e whapea o na taua au atu upo lunga o le ea e le kovana o Newsam ia whaia pea o tato fōlinga papuni e pui mai ai o e male tasi o tangata i o Autafa. Ia tausia pea o le vama, ia tausia fo i tula fono batu ina atu, iso se pisinisi, ma whale ainga, ma whale tafau, to se whale lava o te talaina e tu sai ma le vaenga o le lona wha. O iuni aso se furu mariva e to o tere tangata i le sila fia le ni aso tāua, iuni se furu mariva, o le aso tāua le i tangata Afrika Amerika. Ono o le tāua o le saorotonga o Afrika Amerika, a mana tua foi, matoi mana atu i Amerika, i lona va i fafo matatonu, wa iai fo i lai tatonu wa whai o le talawhea ngai, ina ia toi whatasia matu uai o le taimi o le polonga. O taimi nei ua toe manatu au tū matatonu o le wha moi i le whatawaina o le nei lava aso. Wa se lau lima se furumare lima o tausanga, talu ona wha vai o le nei aso ma wha manatuina. O le aso le neina a mata mai i le sitete o Texas i le tasi le afe, valu se lau ona se furumare lima, ina ua mai a le Civil War po o le va o tangata. Tasi le afe valu se lau ona se furumare lua, na whai ai o le malilenga i le Saorotonga. Tasi le afe, valu se lau ona se furumare lua, folafolanga o le whaasa o lotoina. Ua whailua e le kovana e whapea, ua whailua atu le mamanu o le lautele o le atonoo, ina ia whao ngā ina ma whaautangia ina, o le whaatangi ula e tusa lea i le whaia o pupuni fōlinga, ai maisele nei taimi le toe vai atu inu mera o le coronavirus. Na ia na toe saunoa e whapea, ai maise lava whaalapo te patonga ma pese nesi maloto, ma le tele fo i o malai tā whaonga, sa ia o na whaamamawhaina e tusa ai malale a whaamoimoe. O le tama whailava na ia popuni o fōlinga e pui mai ai oi o tua oi, ai le ngata fo i lea o tua oi mai i ate oi. O le vaenga ua mai taulena nei o le toa tele o tangata uwale ai se toi popole i le whamai ai olo o matua i sawa pe ilunga le leanga tele o le tupua e o le nei whamai. O le tele o nisi se tete ua talia le whasaralaunga a California e whapea i le whai o le pupuni fōlenga iso o se vaenga o whale umalava ua tatala i le taiminei. E iai o le whamoimoe i e tatala le tele o pisenisi mga ruenga i le vaenga i lima o lo lumana i nei matu ina atu te tonu fōi o le pūlenga i lalo le vavaenga pisenisi mga ruenga whai maftiu te uma te tonu o a ai mamatanga ruenga whaale malo. O le more maua Catherine e whapea e to o tele he Vala'auina a ro iai foi o le lave. Ai se ala ua le to e whaatawaina ai o le taimi aru ese mai ma le whane ai se a wana se i o atu te tonu o vaenga ua mawhai o na talaina. O le nei vaenga o lo iai pele to o tele o le au whaitio ono le tau mawhaina lava ina ia pui le mamanu tele o le atanoo. Se taimi o luma o le vai aso fau e whaamoemoe whapea o le ato e whono whaatasi ai o te tonu o le whono a wao i te tonu o le ai o Los Angeles i le toe talanoa ina o la lea mata upo whaalawa i tele. E se a lava o na maua o Samaria anga le lei, ai tasi foi lava le manatu au tū, e to o tele lava ai ono o le puipuinga lava talu wai lava le taimi o le whamai, ai le ngata foi lea o le pui mai o tangata i le tele foi o nofo whaareto la whono. I le tonu la o le matanga ruenga o leo Palmdale Sheriff Department na whaatau nui ai i se tasi o li i leo esu afa ia Cameron Casey o ia lea na alofa i le taimi tonu lava na tupu mai ai o se whaana velave i se tasi o pepe na ia o na wholoina o le tupe si liva. Sa ia o na whaanatinati atu ina ua Vala'au mai o le tina o le nei tamai teti, sa ia taunu watu ma tau mawhai tonga whiti ma whaamanuia ina ai ma toi mana vai o le nei tamai teti. O le mori mau e whapea e tupu le nei whaana velave o whawhea ngai pea le a ai ma le soro te te na mawai atu nei. O lea na tau awina atu ai e le a ai o le awards o watu sa ai fo i mare nei tiute mare ngā ruenga sa whaia e le nei ali i leo o Cameron Casey. O le swinga o le vainga le soifua Vala'auina e tā ua pea lava o na tausi o le soifua lalelei o le tangata. O na oaso nei wa iei le swinga o nisi ma ua tele fo i le taimi e nofo ai i whale.
Fai mai fo le te o asia singa te tonu o whare mai ilunga o video masom, ma le tele lava o te kolonsi ua whaongaina, o re mori maue pito e siri ona tā ua le e te tonu, ma awa onga ua vea lea i le vā o fo mai mai e ma mai. Na la tau ona tā ua e whapea, ua ngā fo ile e pui pui ai i la tau ma le toi o mai i whafo mawhale, ma le pui pui a fo i o le to tele o le mamaru le tanu, ua o aso whapea nei ua pi sia lava so se tasi iso o se wha mai. Ua whai ngofia fo i o le te wina o le vā i ngase i o la tau saunga le mu, a o aso nei, ua so se wha mai lava, ua wha taunua ina e to tonu lava o lalo o le vava ainga a fo mai, ma le ua mai. A whaila e whaawawina pea o le nei tau sia i le vā, o le ale pine e manuia le to tele o tangata mamai mai i le tele o nisi o wha mai. O le pasena o na ngaluenga e tasi, ono tesi ma le tolu. O le masina o mea maaparila ua whai tauina ai le tuputupu ai o le pasene o tangata ua whai ngaluenga. Ai le ngata fo ila ilia le toi pa uma ilalo o le numero o tangata ua le toi whai ngaluenga. O le fesili sa whawhasiringa i Adam Beam le ofisa o ngaluenga PICA o le tali o le whatateleina le ni o le mata upu ono o ngaluenga i le vai te tonu o Amerika ma ngaluenga mai i whafo. O lea mata upu o taranoina pe te tonu le loto i whale a wale teu wina fo i o whafo mata tonu o Amerika i le vā whialoai o e whai pese nesi. O le tele o ngaluenga e whaavai mai i whafo. I te tonu nao Amerika o lo a vea le whape te tonu ma tiu te whai atoa po le headquarters o se tasi lava o ngaluenga e whai mai whafo. O le taimile nei, tele fo i o ngaluenga te tonu o le kilope ua wha le tonu taru mai le wha mai o le coronavirus. Na toe sau noa mai te tonu wha pēa le li pule o le taimile nei o lo tama whai pe lava e tonu lava e eie o le taimi mo toe hae mai lunga le tele o ngaluenga whapena o na leilo loa i le taimi o le whamai. O tato talana mai i lau whanua o au neo Samuelu Alopopo Tuavao, Matafeo ia Manuia o lau whafungaanga le si whafunga o le tai o fau. Ia o le nasa maua e whafunga mai i lau lava ngangana, ia o talana mai i lau whanua i mea te tupu ma mea o lo te tupu, ma mea o le a te tupu i le nei i tu o le lalolangi. Ia e mamuri atua i le whawhatai ma le whamalo i lau whafungaanga, ia talosia wa eifo se tasi o tua mala mai i le telefo i o mea o lo te tupu i le nei tu, ia e le ngati lea, ia e matango fia pe lava le whanango longo i lau ngana. Ia e whawhatai atua i le tatou tusi si nia fo i a wā fo lea o mai o nei news mo i tatou, ia e le ngata fo i lea le liliwine i lau ngana. Ia Samoa, ia malo lava le whamalosi, ia malo le tapua mai. Ia o le nau o tō whafonga, ia e tele lava mea o lo tupu, ia se taimi fo i luma tātou tala nole i la le i tū, ai o le taimi le nei, ia e lea o ngā fo i no fo omi, ia e mana ia fo i le whanga yoi mai o le tino i se pese, ia e saa matataila, ia mawawai ai o foi o le nei tū la. Au se mai e lau whafonga, i le pese matango fia wa saunia ma o tau. King whai popo ma le pese wa whai mai. Ia, toi whatarofa, ma toi whatarofa atu i rata whaanga nei tūla lea. Whakakaku e. Wana e a pika whakawai le mea. So
Ia malo lava whawhitai lava King Whai Popo, ma nei o le pese e tasi ai afe. Ia whawhitai malo le mawhita mai le tato por kalame ma sani le nei tula fiafi. Ia o le temine nei ia o le asa wali pere tato por kalame i rona tūlanga ma sani. Ia o le temine nei ia o le temine o luma tō whawhunga mari a tato whasalalonga whapisinisi whapeia na masani ai. Ia e whatalo whaatu ia Moloma Henry Purcell, ia whawhitai lava malo le mawhita mai me New Zealand. Ia le lofa mareanga le lei o le tua. Ia malo lava, ia marito tele o tō mawhai o le mawhita mai. Ia le lofa mareanga le lei o le tua le nei tu la. O le taimi le titiri nei se mawasi avanoa se whaamana malama i le whaamasinonga sili. Le whaamasinonga tele le sa whai i Amerika. O le mataupu le i le vaenga le tāua o le taka. O le tāua i o le mataupu le nei. O no le toa tele i o tamaiti walena o tamaiti mai sā mua a fie le mataupu. Ia o tamaiti mai New Zealand o se talia so se vaenga lava o le lalolangi. O le toa tele o tamaiti le nei ia wa a fie i lato i ai mai se lava ia le mene i o le trafficking. O le tama whaile sa whaia iei e le Palestine o Pama, ina ia tu watu lea vanua ina i nei tamaiti a waso la tolu manai, ma to e a fuai so la tu tai au, o le whainga tai o le whatanu wino le wha moi moi. Na a mata mai to tono le ai o Mexico, ia na a mata mai nare sa ili mamau i tu watu o le vaenga lea. Ia na whasoro solo atu eale ina to o tele tamaiti wa mawhai o na whirwhiria mai i to tonu lava o malo. Ia ma application lava nei tamaiti nei. O le telefo o tamaiti na a mai e pepe, o le tase fitu tausanga, ia o le tase fo ia ta i valu tausanga, ia o tamaiti fo i wata i se folo ma le whao tausanga. O le au ngalo le lima taopo, o lo a fie fo i mahalo mawha na o Samoa e pui lalo la le vaenga. Le wingora le whamtalanga. O tamaiti nei na au mai lalo le visa, na uno fale mai te tonu i lalo le male li yanga i te tonu o le immigration au a Amerika. Na avela i ai o le visa e mawhaio na o onga mano nofo ai, ai le ngata fo i lea, e mawai le lato numera whainganuenga, e whainganuenga e maati na e ai, ia le tamau a inga i te tonu o Amerika. Ona se lau lima suluafe tamaiti, o le to o tele lau tamaiti nei, o le au ngā, le wā o onga le to o telo tamaiti, ia to e wa aine le tamaiti ena whau watu le tausanga le nei, o tamaiti umaino mai le taka, waila ia i le rate, matau tia, le ata ma mai o tamaiti, au tamaiti na mai fafo, to o tele o tamaiti ena whau, o fo mai ma o teine matama fo mai. Mai i le au ngā. O le au ngā la leo le pokalame la lea, ina ia toi fo tuwa ia e fo i te tonu o Amerika i le tausinga. Wa o vai teimi nei, ia pei lava na malamala mai tātou, e le mawhai fo i e tangata Amerika o na o e teu la tu mua fale. I aso sā, ia maso tōna, i peo laso nai malo loa i lava le atonu. Ai ni mamau tele lalu tua le tala noa le mataupu le o le takala le taimile nei. E lima i le wha le pālota, le ono toi mālo mai le taka, ne lawa toi so o ai le whengainga. Le whengainga la le ele mai lopo a whetoi maa muluai. O le te le i o le vaenga le au ngau tamaiti ne te tonu o le tata watanu, ai mai se lava te tonu li kana mei. Ia o isi tamaiti iana e to se folu ma le lima, le ua o e whaafai fe au, ia e to a lua se folu ma le lima, pe tolu se folu ma le lima, to te o tamaiti le te tonu i le ofisa o leo, ia ma le to o tele te tonu o le mālo. O leo ngala leo o le porkalame lea, o le mafu anga e le vaenga leo o tu al porkalame le, iauna malamala mai le to tunu i Samoa. O le tele o le atonu le nei, e le tele tonu ngā fo i lea e whaatapulaa whānaua a tangata. Ioi. Le wingora le whamtalanga whape to a whāruta meiti ia wale mawhaion tu e whānau whawhine po le tamāloa. O le prokalame lea,
o le against i o le to o tele iai, ai ia au na malama i tātou i Samoa, o le o langa le wha communist, e fua e pule le tangata i ia te ia. Ma lesi vaenga e pule le tupe i le tangata, e le pule le tangata i le tupe. Le a tātou va ai ia i le malo i le teimine nei, wa to o tele i o tangata e ta i tolu se fulma le 5 tau sanga whame wa tied up le tupe se tu lau lava. E wha pēnā fo i ma, wa tau fi e to mawhai o na whana nau. A o tū wātu o la le mata opu, e le o lama i la tō le manga i o na whai. Ia, le lai wo o mai teimi nei, a wa aira ia i tātou le whātu saino ta maitiolo o whana nau pe to tono Amerika, ma ta maitiolo a mai whafo. Le se ese il pasene, e le mawhaina tusa. E moni lava o lai 0.9 lai sili e le whanau ni Amerika. Ai atu watu lava le rated kau sanga se fulu maritasi. E sili lava le malosi o le ono se rau lima sfuluafe. Le to o telo ta maiti na o mai. I le tūla lea. Wa iai isi wa whai a inga wa whanau. Io iai manisi whai wa whai ona a mai o lato a inga mai fafo. I le whaatau wa ino o la lea porkalame. E le manatu fo i lea tātou i whapea. E o maita maiti nei ave ese mai ngā ruenga mai o tātou 5. Le o le winga le nā. Va ai fo i tātou le mālo saina, o le poto i o saina i le whai o ngā ruenga le nei me taua onga. E adapte lava e sainga le afo, ia le porkalame mai whafoisi atunu. O na o mai le saina tu ufa atasi to tono lato porkalame, au mai elo tamete a o ngā fua i ate i lātou. Aisea, e whaasala laua i e saina lo lātou tamau a inga, ma le mentality fo ile lea o wina o lātou. Na vaile le se senga o Amerika la o le au mai o tamaiti ne tonu e le whape au mai se nganga fo le uma toi whata ape tamaiti le ai au mai te tonu o na whai e pelo lato ainga maola tia e ai te tonu o le economy mawhisosoani e le whai o ngā ruenga i tonu Amerika. Wala tunu le nei o le ngā ruenga lava. O le ngā ruenga lava le pau lava le o le tue le mawhai se tasi o tunu ona compete ma Amerika i le whai o ngā luenga i le ola tia e tonu o le whaavei no ngā luenga e maua i o ngā luenga tonu. Ia o le alalale nā o le te le i o le ano atua le pokalame lo le taka. Ia ala e whailoa tua i le pa ia ma le mamano le tātua tunu mea sili le maua le avano o tamaiti. Io e toi ngā lulu e ai mara nofo i au o ngā wain whapeo lato tau sanga muli le nei. Ia ai whawhitai i le tua i e lewa toi sa so i le mai loa la po a whea e toi maa munu e se ele whea ngainga le nei. O na laua mua pāsia mai te tonu ia e whainga tāfo ina toi o na toi tama whai ia se tasi o vāenga e toi ave ese maiti nei mai i whafo mare vāenga le wa iai. Ware wha moe le iai. O lela ave tamati nei, whaaseti seni lo ta tonu Amerika, wa lewa fo ina tau si tamati nei. Ia, e re ngata lai lo la tōna no nofu whapea, o lai a ai tamati tātou wafu le ai, o lai o fo ingaro luena i nei whanau, i le tau se eino o tātou mātua, au te leo la tōwhi sosoani il contribution tamati tonu, o le economy a tātou le vai tau le nei, o le tō telo tangata ngā lue, o le ola fo ina ta tonu le economia Amerika. Ia, o le nāsina whaamalmamang lai titi, ai sausa taimi. Ia, po lewa ia so ia na toi ta tala atoa fo ile o le tātou wa aia i la lei tū. Ia, au le taimi le nei, ia, o le awa vai foi i se pese o wasau nia mo tau. Ia, o wa se fulu minuta te ainele te la, se fulu maritasi, ia, u si mai ala whaafonga i pese o wasau nia. Alopopo
whangatai lo uwha moe moe. Me pei o se ie whalasia I malae le malosi o lo umana o ua dilili wha manula I lunga o puao. E ia tu o le whetua o tau sangi mai manu o le waweao le ilia ina upu e a tamamao. Pei o auma le fiu I whawhati o une I mata le fiu I maai a wele alofa ua tau aso I le masiasi. Na o le fiu I whamatala o talu le alofa ua atoa toa pele me ingalo I tai sau whasoa. Pele ea me ingalo I tai sau whasoa. O le whale maleu ma le auaunanga, Sir Winston Funeral Services, o le whale maleu le nei ua lawi loa wa le ngata fo te tonu o le tala whātai o le Bay Area, a ua whapena fo te tonu o Los Angeles, ia maona Tuavao. O le rei whale maleu o lo ngalui ai le tamaitai Samuelu suafa I alua na nawa Winston. O le au ngao le nei auaunanga, o le fuafuaina le manata pena penanga mo le lumanai. Tātou te le mai loa le tua maruna whinangalo. Ai taunu mai o le Vala'au, a ua maea o na tā pena pena, ma mau ai le whiri mo, ito tono ainga. O le whainga o le teime tupu mai ai o le whana benavi, ai tau suru le whanau, I le tau sā ili aina o se selena, le teu te wai le whare lau singa, o le tamā potina, ia po se tasi lava o ainga. O le whawaina ma le anu moni lava o le nei pisenesi po le nei auaunanga, ina ia maua I tātou le file mo I le taimi o le toi aso. O lo iai to tonu o le paketi e tolu tausanga, o le 5 tausanga, ma le 10 tausanga. O vaenga umanei, e iai lava ia te oi o lau fuafuanga. O lea lava le se leni, le tamau ainga te ngā whatia, e whapena o na whatauna wina o malawa I lalo o le malilianga e tu sai matausanga wa e whaafina ngaloina. Manatu foi sa mo I le tasi tu, ai se ai tu e ta awhiofi ei oro ta ua whau mamau. O le taimi o mai I le tā pena o wa o le lumanai e moni e whaawhainga tā I a te tātou o na vaai mamau. Ai o le me moni lava, o aso nei ma le o soifuanga ua whaawhainga tā tele, ma ua si fo I lunga o le tau I lea ono masina ma lea ono masina. Vala'au nei I aluana nawa Winston I lana telefoni I le ofisa o le fitu, ono li malua, lua tolu li maiva. O lana telefoni whea veai, o le tolu lua tolu tasi fitu, valu tasi o valu. O le taimi lavare nei e whaafiso tai e luana, o loo iai pia lava o le awanoa. O le whaitatoa e matala pia lava I a te oi. A fio nei matala atua au, pe te Vala'au fo'i I le telefoni, o le ofisa, malana telefoni whea veai. Luana nawa, e malama fo'i o le tamaitai Samoa, e le lei fo'i o lana wha Samoa. Sir Winston Funeral Services. O le au nanga le nai Petru Sili lava no tāua mo I tātou, e o fo'i le tū o le vaenga o wefu, e whaapena o na iei fo'i o ro lātou wha moenga, I la le tū, I lau lava whiliwhilinga. Ia, Vala'au nei aluana, o lo whaatali mai I le ofisa o le fitu, ono 5 lua tolu 5 po le cell phone whea vea I le tamaitai, o le tolu tasi fitu, valu tasi o valu. E te mawhai fo nei asi luno le lenga I le interneti o lo iai le Sir Winston Funeral Services. Ai se ana te tue sa vali ai o lo iai le performance auto sales le fale tau ua o lo whatauina tuai o le ta avale I se tau ngofie, I se tau e te ngā whatia, I se tau e whaamari e nai o lo loto.
a whio atu matala atu a au i le tasi lima wha o East Whittier Boulevard, Whittier, California, iwa o ono o tasi. O la lea whare ta avale whaatauina atua i ate oi o le ta avale e whaamalia i nai i o lo finangalo. Ia aise ane ila te toe sa vali ai ma e whelua i le pasi, ai le yalu loa ma whio atu tala atu a au le performance aro seios e au mai e tua sau ta avale totongi i le masina ta itasi. O lo whaatali mai i ate oi le uso ia ai kamanda, ia o ia fo i ore na e tautuaina o lo tau na watu. I to tonu la le official o iei o le telefoni o le 5 ono iwa 5 ono iwa o. Po le telefoni whiawihai o le iwa o iwa ono tolulua ono 5 ono tasi. Aua te toi savali i le ala pe vala au fo i le pasi po le taxi ia aua iai o le au nanga ma i le uso. Samoa e whetau i lava o la le vaenga malo manao i le taiminei. Performance auto sales Vala'auina Ike manda i le telefoni whiawihai o le iwa o iwa ono tolulua ono 5 ono tasi. And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. Rupios Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mawha Samoa, tale ma moe, supo ma moe, a paparusami. Ofu parusami, mua tunu masi usi upipi. Sapa sui, so sisi, povi ma sima, talo ma fai. E whamaria ino lo loto pa e whio atu matala atu o a au. I le Rupios Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach i le 5 tasi o Long Beach, California. Iwa o valu o 5. Telefoni 502 tasi iwa valu. Every minute of the day. You got me feeling all alone, na. Don't wanna leave me. I'll tell you, baby, what I'm we so well off. Oh, feely. Only I saw it for you. It's all my survive. I told you, Sounds Protection, specialized in sound system reinforcement, sound system rentals, DJ services, backline rentals. Whawhisotai nei e te wani nuu, 5 tolu valu, tasi o lua. Whawhisotai nei a whape o ie se whiliwhilinga te tonu o se umusanga o se whale, ailinga te lea. Whaai poiponga, o waso whanau, maso tāua i te tonu a inga. Vala'auina a e te wani i le 5 tolu valu, tasi o lua. Emaili 5 starprosounds@gmail.com. Ole nei awa unanga e whaafiafia whaamari ni ai uro loso iso se whaafiafianga e tusai i lo finangalo. Vala'auina e tuani i le 5 tolu valu tasi o lua. E tuani no, Sons Protection. Ia malo lava whaafitai lava le lofa mareanga na leo le tuare nei teimi. Ia o tātou whaasalalonga whaapisinisi nā pei o na masani ai i le tātou la au o le siwa whonga o le tai au 4 Radio Samoa. Ia malo lava. Ia o nei teimi ia ua toles fuma le 5 minuta te aine le tu la, luas fuma tasi minuta te aine le tu la se fulu maritasi i le po o le aso whareile. Ia o le teimi le nei ia tātou tala nola i tete le tūlanga o lo iai le unemployment. Ia wa o le toa telefo i o tātou i tau fo ona i loa mamauti noa le telefo i o le fsosoani o lo maua te tono le unemployment i le taimira nei.
tele numera o tangata ua le to iai o ngā luenga i le teimile nei, ia po le vaenga fo i lea ua le a toa le fase fulu o i tu la. Whateta inga whapeo le lua se fulu ma le whai tu la te whai ngā luenga ai, se fulu ma le ono pe se fulu, pe tolis fu ma le fitu, pe tolis fu ma le ono, o le a lava. A whapele a toa le fase fulu o i tu la te whai ngā luenga ai i le vai aso. E qualify o i te tonu o le vaenga le i le unemployment. O le winga ua whai e le tupele o le ono se rau le whaapipi i ai te tonu o le unemployment le taimire nei. Ona ua taunga tā tele le soifuanga i le tau ati nae. Ai se ale winga o la le wha moe moe, ona o le toa tele o tangata. Ua leilo loa le tele o taavale, ma fale wale ma fai o na tatongi. Lela ua fai e le malo le vaenga le whaapupo iei o le ono se lau i lunga o le vaenga i lau tupe o le fase lau lima sifunu e te maua i le vaiaso. E au ngā le fisosoani, ai paula wa whautuanga i whautua atuai. A whapele wa atowa e full time o fase funu i tūla. Ia awane e claimina na vaiaso. Pe a whapea naua to e fōi o le full time. Ona e eile penalty e muri mai e tua e te toi ti ngā ina i e toi te tongi malau sala. Ia e le ngatele na o le tupele sa e whao ngā ina. Ai o le au ngā i o le prokalame. E le awane i whapea tātou sa mō foile e whapea e mata muli ai se turoulava. Ona e le ese ngā ruenga. Le ai e au ngā le prokalame le nei. Tō tele foi niso i mātou le mātou ngā ruenga e whao ngā ina. Pe lava e tau mamatu pe lava o le tele fo o nisi o vaenga o company tele whao ngā fo e la tau. Ona e iei lea o ngā tele e fisosoai ni tongi ngō whale, ia le ngata i lea, ia e pui mai le o lo tāua, mai ia awa onga o mea ai e whawhangai le whanau. Ia ma le tele lava o nisi o mea o ngā e to tono a inga e fia whaiai. Ia o lea, awane i mata muri tātou sa moa o le ai alulunga o le online o lo iei le website le o le ngā luenga le ETD. Ona e aru sawa le vainga le o lo iei le bullet points po le mata te tele whapea o le COVID-19. E tangola au e o omi le vainga le nā. Ona e anu le tatala mai e la tau le tatala e whai mai e sainilo o le account. Ia whaile lele o account, mana tua le lilo le ngoa oile e tusi te tonu, o lau password, tusi uma i lalo vaenga nei, tali uma fesili o lo fesili mai ai a te oi. Awane e talia se fesili, whaere te la umatinoa, ai tali fesili te mautinoa, ia tali se fesili fo i e vaenga o security, ia o le ale manu te fia iai, po le ale ngoa lau meola, se te lau, ia po fele nu te whana wai, po fea te sa wai. Me umalava nei, tusi pe lalo ona i ile taimi. E se umo whamatala i nātu le au ngā ore tusi lalo wai ngalo i a te tātou. Ona amatala ta tala mai a te oile application la nai te tonu. Ia ona tua toa tuale ia i o kampanina e whai ngalue ngai, o le mafua anga o i tu la wale a tuaire fast fulu, ia na whasoro solo mai le te tonu o le atoanga o le tolu masina o talu ai, ma le masina le nei o lo apalai ai le vaenga le o le unemployment. O na whai le whatanu umare na, o na submit le te tonu. E submit la o te tonu le vaenga lea, e re atoa lava peo se vai aso pole lua na toi tali mai leo le official ETD. O na tali mai lea, whamai wa tali lau application, ia o na amata lea na whamai whatali ese pepa e a mai le meli. Mana tua alafu mase pepa i le meli. Ia awane i whatamala iai, whaatumu le lei, o lo iai le aso e whai mai e whaatumu, a ia lau toi lafo tua le pepa le tonu. Ia ona whaangai yoi lo le lato, ia ona au mai e leo lau siaki. Ia vaina de maa nei a. Au le winga lau o security questions nei po fesili e pui nai o lau account. I le awane i ngalo ia te oi, ona i ele taimi e toi saini to ai te tonu. Ia e fesili mai le vainga te oi le e lua fesili vole ape o le se to fatali. E lua fesili o security, i awane i ngalo ia te oi e mana tumo le lei,
Wa e ngalolo ia te oe, e whaatolu rona saingi o te tonu, ia na loka leo la account, ia na whainga tā fōle na tue tamu whai. A ore taimile ni ai e wala au te tonu ili iti, ia e seasa ta lia le telefoni, e tele i ole pisi, ia le ngata i lea, ia o matua i alu whasero a tua lava le iti, so se matawhai yoi lava ro iai i la tau. Lala nei au ngā i ole mata opule nei tatou umalawa tonu nei Amerika. A whase fulu i tū la, ia. A wala i ere toi tamawhai toi kiliki vātou lai, te e mai rungai mānei a wai e te sala ai. Ai e au ngā me whapene o le fisosoani a le atunu. O le mena e le lei e le atunu le nei. Po le a lava le taimi o le vevesi ma le whainga tā. E tau ma whai pe lava le atunu e sau le tasi tu o le Grace. E pui ei tangata whainga luenga ma pui ei a inga. O le ala le nā e po le ala wale taunga tai whio tupi e whao ngai le mālo ma le tunu le nei. E pui mua lava tangata o a inga. Ia ai pau lava ono isi company. Ia o le pau lava lo la tō mālosi. O le ala fure nā wale tele fo inisio ngā lue. Ia matoe tau ati iae. Ati na e fo la tō company lunga. Ia o le whaamamla mangla. Titile nā ia le ngata fo i lea. A whapea fo i lava i le tō tele o immigrants. Ia o lai e le tupe leo whata ati e California e fisoso wani fo ia te oi. Ia e Alopopo i lau siaki. Ia o lo o maua le nei vai tau. Ia o ala umana o mele lei umalava mea na. O lo o awa noa e te le lava le fisoso wani a le tunu ure nei i lau oe nofo i tono o le tunu. A o te whata mala iai. A o ne whapea vai mita ngata whapea le tūtū le lenga i alu e maile siaki le ai. O lai mana o mia le malo oe e te alu atu. E au mai o lau siaki. Ma au mai le siaki le te taura e ngalu e ai. Ia o le whaapapura la i titile nā o le tu o le unemployment i le tasi yono tesi ma le toru le pasene o lunga malalo e le taimile ne. Ia o le whaapapura i la i titile nā ia. Ta ma whai a whiu atu matalai au a siasi ni ngwa lenga. Ia ma whai ai o lau application. Ia ma whatau nuu ma tau atu nisi o lau a inga ma wō i le fisoswani o lo o maua ma o tau le nei taimi. Ia o le taimi le nei, ia o le a se vai o foi se pese, ia o na toi taliu ma leo tatou whasaralaunga. Ia o na toi whaawawina leo tatou pokalame pei o na masa niai. Ia o le taimi le nei, le pese le nei wa sao nia ma o tau. O si maia o la o tau whaafonga. Ia, nei, ke lo me lo ngalo. Ngalo se pepe. Ia, sao lo se kama mo e escape. Ave mai. Is there anything else? Le ai paunga. Okay. I'll be back. Yeah. Lay out the key. Hey. Hi. How's it? You alright, Ty? Where are you off to? Just gonna go do a fuck off for mum. Okay. Hey, do you want anything from the shop? No. San, ola e uol tātou ainga. Tamalilei whalongo I upo uman whaiatu, o whaasanga whaia onga. Tau mwhai awal whawai o tele. Tō anga whailau te talo I le tua I so ao malipo. Le whaatasi le tua ma oe. Tātou pese. Alo I o whaiwai a Manuia. Aua e te loto vai pea o mai whaina tā. Lua te whaatasi ma le atua I so o se ala e te uia. No uatali ia e whalongo mai. Ila une upu o le a whai. Ia e no fusauni awa e te solo muli I lau whai unga ua whai. O le lalo langi nei e tumu I mea masi e te le whao so songa e vai ai o langona. Ia e loto tele
Aua e te fefe Aluma le fia fia Lo uata li e Manuia Aloi o fai vai a Manuia Aua e te loto vai vai Pea o mai fai ngata Lua te fatasi Ma le atua I so se ala e te uia Lo ua fa fine se e fa longo mai I le maupu o le awhai Me e manatu mama I loi matau lo tina A o e folau I le vasa loa loa E whai ngata O oe e malua I le ainga nei Lo ua whawhine se alofa whai le lei Ta ai e se lau whala Tu e se le alunga Whaamalo si mai se ia o I le taununga Aloi o whai vai a Manuia Aua e te loto vai vai Pea o mai whai ngata Lua te whatasi Ma le atua I so se ala e te uia O mamanga louso alo ye yo faiva e urulu maka folau lo fa moe moe awa le kaua ia kolo loko ia manga ku lo ku ile muri papanga a makua ngai ainga ai mai se la la fanga ngofka kalo kapua I fa lo lo le ala awa lo savalinga nge ku ia lo vai se maa O le teimire ni o la tau asi atu I le tusi Vala'auina. Le tusi pa ia malana whetalenga ia te tātou e avea lea ma o onga mo I tātou le nei tō la fiafi. A ore tā ape le foi, ma te tala le fia ei. Tātou te asiasi pe lava I le atua e si ti atu le vi inga ma le whawhitai I a te ia. O le tusi Vala'auina o le nei aso o luka lona mata o poe valo I le whai upo e whase fulu e whaangata mai le 5 Ai o te le Vala'auina a tua le tele o whai upo nei a ua whiliwhilia le whai upo e whase fulu mare lua se ia whaangata mai le whase fulu mare 5 e a vea lea ma upo e whawhangai I tātou la I le anganga. Ua maliu atu o Yesu a ua whetaomi mai I a te ia le motu o tangata. O le whawhine sa I a te ia le puna toto I tausanga e se folo ma le lua. Ua aluane Yesu, ua aluane o iei tua o Yesu, ma pai ane I le tūpao o lona ofu. O na utu loa lea o lona puna toto. O na whetalai ana lea o Yesu, o ai ea nana pai mai I a te au. E toa tele motu o tangata, nalo lofi ma pai atu I a Yesu. O le toa tele foi o tangata sa fia maua se fesoa soani. E ui I le toa tele, ai sa whaava no lava e Yesu le tangata, sa ia o na vaai I to tonu o le wha tua. Fe mai e iai o le vaai I le wha tua, o le wha longo I le wha tua. O le manava I le wha tua. Mai o le tango po le pai le muatu I le wha tua. A o Matafeo I e tawaso, ai vaai I le sulu o le wha tua. O le ata le nei la tātou vaaya I le aso le nei. E whapapulu ina mai e Yesu I a te tātou, po o a lava puapua ngā mawhaingata o lo e whaafea ngai ai. Wha mai Yesu, anu ese mai le nāwa engolo e nofo ai, ai Vala'au I a te ia e nofo e whaafea ngai ma puapua ngā ma whaafhaingata nei. Ai a whaasa o loto mai ai o oe, I nei mau filifili.
Mua fai mai e mauai o le malolonga pe ata ua ona savavali mai ai i a Yesu. O le savalinga o le faa tuatua. E mawhai ea o na moe mamiti le faa tuatua. Ioe, e mawhai saunga le mu. E mawhai i le sao le tonga. E whai o mea umalava i te tonu i le alofa ma le anga le lei. O na fesili lea o e whaapea. O e fia malolo ea mai o mawhatianga. A o puapua ngā mawhaing tā e whaafta ia i malau o langa. O Yesu, o lana pai atu i a te oe, o le tali le nā o le file mu i o mawhatianga. O le mana o lo i a te ia mai le nganga pa ia. Na te ave ese mai ai o nei mau whawhi tauli, o lo o sai ti ai i lo tino. Ai le ngata i lea, e pui mai ai o lo wanganga. O lo na alofa e le mawhai o na li liu. E tū mau e whaavavau lava o na oe. O lea na whaaliu atua Yesu a whetalai atu, o ai lea na pai mai i te au. O le whesili le nā. Si whafonga o le tai au fau, a tāna nofo ma mafo fau iai. E ese le te leo la le whesili. Ai awa i tā ua o na mata muli ai. Awa i tā ua o na whewhe ai. Awa i tā ua o na papole ai. Tali i le tali o le whaatua tua. Tusa lava pe ngā tete mai to tonu o lo tino. Ai tali pe lava i le whaatua tua. O le winga le nā o le alofa e wha maoni. O le ale tali mo oe maa. O le alii wa ia tu ua vanoa i le tangata mawhatia. Ma ua ia wha Vala'auina fo'i o nā mauti ngā. E ave ese mai e Yesu mai a te oe. E lua ni ata ua mai a ona whata otoria mai e lo tātou li whaola i to tonu lava o le nei tala. Mua o le tina ua tari tonu i le li. Wha malolo. Lona lua, e tari tonu e whaia Yesu le wha malolonga e manu iai o ia. A manatu atu le se fulu ma le lua o tausanga o sai tia o ia i le puna toto. Manatua fo'i i te tonu o Israelu, a maua se tasu whawhine i la le nei mai whapenei. Po le mai lava o le whawhine i tai masina e peona tā ua le tuspa ia. E le mawhai o na alu i lona fale. E le mawhai fo'i o na alu i le fale tāpua i o le tua. Whai mai, ona, e a fia hai o le fale. E whapena fo'i na leta oto whatasi malona to o lua i le moenga. E le whapena fo'i ea leo langaro iai i tātou iaso whapenei. Le sai tianga o lo iai i tātou i te tonu o le angasala. E whapena le angasala malona tau mawhai e ngā ngau e se mai i tā ua ma le whetalainga Yesu i le ola i a te oe maa. A nā le winga tonu lava o le se fulu ma le lua ne o tausanga o lo polonga i le nei tina. Se mea i nā whainga tā o le se fulu lua o tausanga o te tea e se mai ma ainga. Leva ai i le whanau. Leva ai i le toa lua. Le mawhai o nā alu e tāpua i le tua. A wasila fia le leia le nei whawhine i lona whatua tua. E tusa lava pe palapala ai Yesu. A o luna lava whatua tua e whaamamaina pe lava e Yesu. Na hilo li. Ina ua tango atu le whawhine i le ofu o le li whaola. Na palapala ai Yesu le nātaimi. Ai o le mana o le nganga pa ia. Na toi whaamama e se ina. Maunu fale atu i le tino o le tinale nei. Ma manu i ai o ia. Na whai e fo i la le to tono Yesu o la le vāvenga ua ofo ai o le to tele. A ia mana tua, e to tele tangata i le mālama la mai, a ua na o oi lava malau whenga inga ma Yesu, e mālama la mai i lea si o manga.
O le avanoa le lei lava le nei e whaamaloloina o e Yesu. E ngana mawhetalai le atua i asa umalava i le ola i a te oe. A e nofo la se sina pe lava lau toto le tamama le tina. I le angsala. Ai o loo avanoa Yesu e te Vala'aua tua i lana whaamalolonga. O inana ave ese mai o le tuainga ma le tulafono le nei e tusa lava i le mai o le puna toto wa mawhai pe lava o na vivi o tangata i le atua. Ai maise le tō pātina. Ma o aso ia sa le iai la tō avanoa ona. E a whai na ai o te tono le whale tapua i maainga. Se foru ma le lua o tausanga o nofo ie le awala, wa ia filfilio le awala. Ai sea, ona fo ie le o se awala ima moi aila na whanau molona to o lua peno nofo i molona ainga, a wasili ia te ia ona nofo i le munga la marulu. O le pō, i le fia ai ma le fia inu. Ai nofo pe i le whatua tua i alu waso sa waso. Manuia o lona tautinga. O ama natu le lei tātou te maua mai te tonu o le ni tala. Tuli matai pēa le whatua tua. A e sali i le whatua tua ma e whaalango i le whatua tua. Whai mai o le whatua tua e a mata mai i le ngangana mai o lo whafonga. Tau watu le lofa mareanga le lei o le tua. Vala'au i le tua i le ngangana. I le ngangana e whaamaoni o le lofa mare usius tai. Talia o lona suafa. Pe palapala pe toto ulio o lo tino. Ta mati nā whanau. E mawhai lava e Yesu. O na whaamaro lo i a te o. E le whatamala Yesu i lana upu. Na o sau mo e mamai. Na o sau mo e mamai. Waso whape nei. E tofu lava tangata ia malana whilinga. Ai pule lava oe. E lau lava whilinga. Awane e ta ua wha moe e whapea. O loo maua pe lava o le malo se se yo o se teimi o iluma o na whatau nu ule o le nā wha moe. Le ai. Po oe a o le taimile nei. O le taimile nei o le aso o le li. E whaitau sanga fo i le li ilo nā lofa malonanga le lei. Ai mā nei o le taimile nei i lau whiwhilinga whātasi ma le li. Ia whailoa le ala o le li i lau savali i le whātua tua. A e lango ina Yesu malona wha moe i a te oe. Tau lo nā lofa malonanga le lei. E peo no tau atu le amatanga. Mawhai atu i le whata mala Yesu i lana upuna sau i a te oe mau. Tangata mamai. O le angsala. Ai wa whamamai na umalava e Yesu o tātou angsala. A wā o lo nā lofa malonanga le lei. O le nāre tātou upu mo le nei tū la fiafi. O le nāwhore upu wa au mai e le tua mo i tātou te toi mafo whawai toi ti mata le penga. Toi vava ai i tua, toi vava ai i luma. Na o oi lava ma le tua. Na o oi lava ma le tua. E te le mana o mia se tasi. Mo na o Yesu lava i le nei taimi. O na tuina maile i Yesu i a te oe o pāanga e whe tau i le lei maro whatua tua tau te fia whatas. Ia soifua ma ia Manuia i lau whasau saunga wha Manuia le tua i a te oe e tu sai mari upo le nei aso. O le te talo i tātou te whaapoto whatasi i lalo o le whaamanu re lofa mareanga le leo Yesu ke riso le whaatua tua. Tatala le whaatua tua sa vali ngā lue mare whaamaoni ia Manuia o lau savalinga. Whapeoro temi mua le nei vi ia le tua
e sila fia ele atua aro fatu. O ia te ia, le sila whanga e ati tonu ia te oe. Whawhitai lava. Whamanui atu le tua ia te autau. O le taimine nei wa o mai le si ui o le tātou mawhutanga le netu la fiafi. Ai le mawhai o na tu ua o tau whaatama mea mea. E au noa fo e ma se whautuanga mai le whetalainga le tua ilana upo. Mo I tātou umalava. The word of God comes from the book of Psalms 34 verse 17. It says, "The Lord hears good people when they cry out to him. He saves them for all their troubles." When a friend came to Jesus and told him that Lazarus was sick, he said, "Lord, the one you love is sick." John 11 verse 3. The man didn't come to Jesus and talk about Lazarus in perfect love for Jesus. He didn't say, "The one who loves you is sick." No, he reminded Jesus of his perfect love for Lazarus. He said, "The one you love is sick." When you talk to Jesus in prayer, the power of the prayer is not in you, the one who says the prayer. The power is in the one who hears the prayer. So when you pray, you can use the same words as Lazarus' friend, "The one you love is sick," or "I'm the one you love, Jesus. I'm sick. I'm tired. I need healing from you. I'm sad. I'm hungry, lonely, afraid.
disappointment, no matter what the circumstances of lives. Don't you know that we cannot all solve the problems at one time? Don't you know that we only have 2 shoulders we can carry our load with? And that shoulders, if we remove all these doubts and all this nonsense and carry our cross on our shoulders and walk daily, is victorious life ever lived on earth. And that's the love, because the cross is victory. Yes, we know Jesus died on the cross in a shameful way, but he chose to go that way for you and for me. If you can pray this way, the words of your prayers might change. But Jesus does not love, his love does not change. Your Savior never misses a word. He hears your word. Listen to your prayers while you're praying. Pause. Let your words soak into your spirit. Allow the Spirit of God to lift your words up in His own language, in His own mighty power. All you do, you pray to faith. You just lay up to His hands, and He will raise your prayers up like the aroma that comes from the bowl of love. Keep records of everything that you do in life. It's not that easy. Let God keep records of your praise. Those are victorious moments that you give up to God. Ole nalo na viinga. Your prayers are His praising. Hymns that you sing is all praising unto God. Sing new song because He is God. He loves you. He will not let you down. Remember what 1 Timothy chapter 2 verse 1 says, pray for all people, ask God for the things people need, and be thankful to Him. Don't you ever look at the world around and wonder, what about some other things that is happening here? As you pray, do you ever wonder about things like starving children, Christians with cancer, and why bad things happen to God's people? Don't you double cast your mind? Then sometimes you feel like you're in doubt. But let me tell you this, it's not doubt. That is the critical moment for you to open up your hearts, to allow God to answer that question for you. Those are the questions that they will probably not going to answer right away, but God Himself will answer it in His own time. There are times that we see people say, why God is not answering my prayer? The answer is because of the motive that we pray under. If we tell God to move according to our behalf, He's not going to move. But He wants us to come into the conclusion of our own methods, to see Him through. The road to happiness, it's hard. It's not that easy. You can gaze around it, but that's God's way of saving you from every traps of the enemy that is planted for you. But God has a better plan. He planted the path of righteousness, full of grace, anointing with the power of the Holy Spirit. Siva Fongo Fo family. You are here because God called you to a mission, is to serve, is to love Him, and to fulfill His will. What will that we have to fulfill? Love. Jesus did the rest. Jesus already died for you. If God will say today, I want everybody to pay their way to heaven, what's going to happen to the poor man? But God Himself changed the whole format into this way by one simple word, believe.
Even the rich man and the poor man can say, believe. What does that mean? Believe in the name of Jesus. Believe in the name of Jesus. We can all say by grace. We say by grace. But remember, it's not how much you have to pay to whom you think your salvation is safe. No. If that was God's intent for your life and my life, a lot of people will not make it. But he chose to do it on his own way, is to believe. And I hope tonight you will find some in this message that can relate it to you. And so do I. Tonight is the night we all come together and allow God to be God and surrender our lives to him. Let him be God. Make the right choice. Jesus don't care who you are, about how many sins you have done and sins that is coming out of your mind now. That's where Jesus is best. That's exactly what he came down here for. But keep on carrying that cross. For those of you who understand the cross, and help them, the newer Christians, the baby Christians right now. It doesn't matter what religion you're coming from. For those who believe in Christ, it doesn't matter. Carry your cross. Help them to carry through. Shall we pray? Whawhatai le tua lo mātou ta mau, wa taunu umai o I mātou le nei tūla. O lo tu mau pe lava o lo wanga lo whamara wanga le lei. Whawhatai lo whawhuata ina. Whawhatai le mafuta mai o lo mana pa ia. Wa e whangangana I te I mātou. A o lo walofa e tu mau pe lava e whaawawau lava. Whawhatai lo mātou ta mai lo walofa muti muti vale. Ia vi ia lava o e whaawawau lava. Alofa ngia I rātou o lo mamai. Puapo ngā mwhangatalo saisa e ti ai I rātou. Alofa ngia foi a inga o lo fia fia. O nisi foi o re whanau wa rātou I lo oile nei tuaso. Anga le lei o lawa fio. I le swafo Yesu Kiriso. Amen. So
Ia Manuia lava. Ia Manuia lava lau whasausaunga. Ia whapenao ne ure lofa mare angare lei o rea tua. Ia te o tau umalava. Whawhitai lava le whatasi mai re tātou porkalame re nei tū la fiafi. Ia e le mawhai fui ona sola whai al moana e au noa fo i mase upu e tu nātu mo o tau. Pau lava le nei. O se au au nanga o mawhai ona ngā whatia re nei tū la. Aore whetalainga re li whaola i lana whaamanianga i ana upu whapea. Ia o tau Manuia. So i fua mai a Manuia Samoa. I le rofa maranga le leo re tua. So i fua.